At itiadalan tayo manan, kaya't masarakan tayo ijay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, basahan tayo tinaduma, nga translation, bantayo TNLD. Now, me, the God of peace, make you holy in every way. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. So, iti ikakti importansya dito, itad ado ti mensahe ditoy, pero iti ikakti importansya ditoy, dayay our whole being, spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So dayay, iti kayat kung iparang your whole spirit, soul, and body be kept blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. At mapantayo man ijay coming of our Lord Jesus Christ, no pa'y hangay suti tapikan tayo dito, ida ikasta tayo nga mangi-preserve, ijay spirit, soul, and body tayo, titapikan tayo, pero mapanak ijay coming of our Lord Jesus. Ada ti duwa nga sequence na diay. The coming of our Lord Jesus Christ, nga umay manen duwa diay. May sayay kat rapture. And number 2 is the second coming of Christ here on earth. The rapture han nga umay ditoy earth, idalaang ayan ti ululop. Makita tayo dyan 1 Thessalonians matlang 4 verse 13 to 17. So duwa da dyan rapture can the second coming na dito'y earth. Tiumuno na rapture. Iso nga ti isagsaganaan tayo nga Christian dyan rapture. Amen. Iso nga dyan spirit, soul, and body tayo, kailangan nga may preserve na dyan nga blameless. Masanctify. Anya di masanctify? Ang dalusan no agbalin nga huli. Sanctify you holy. Ijay NLD di bangkitaan nyo dyan. Now may the God of peace make you holy na santuan in every way. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Ulitak manan, rapture ti mo una. Sakbay di umayan ni Kristo ditoy earth nga agreeing to 1,000 years. Umunon una ti rapture. Rapture ti believer. So now, sakbay ti rapture. Ti believer, kailangan nga ti church, wano born again, masanctify the spirit, soul, and body. Ti believer. So, dahil ti topic nga kayat ko, nga isuro kada kayo, kasano masanctify, dahil spirit, soul, and body tayo, nga agbalin nga blameless, nga awan pakapilawan na, awan pakadilawan na, no umay ni Jesus. Amen. Okay. So, dahil ti topic tayo. Kasano nga i-prepare mo ti spirit, soul, and body no rapture? Halang matkidi nga rapture, dahil nga katayan ti baging ako na ni Pastor Lando. Siyempre, uray-urayan ti rapture, kat saan gayang ma-rapture ti umuno na. Iso nga, no pa'y kasa, no siya, i-claim ko lang tayo, life ko in Christ. My long life in Christ, the reason, nga apay nga kayat ko diday, nga agbiagak pa, dito'y, kayat ko palang ti ag-preach. Kayat ko palang i-preach ni Jesus.
Pero amo tayo nga, there will be a time nga pumanaw tayo nga talaga dito'y lubong. Masapol nga imediate day, ikararag yun day. Tanuhan nyo nga ikararag day, kaslagat ikunayo bumabato kayo dito'y. Ket saan mat nga rod nga mabalin. Ti evidence, kita nyo na kita mapmapan. Nga halos inaldaw, adati umununan. Oh, talagang haan nga daytoy tibiyag. Amen. Okay. Praise God. Sumaban tayo dyan. Next nga kitan tayo, ket kajay pagkataom, day buo nga pagkataom. Our whole being, ket ada iti three parts of men. Iso nga mauawagan ni maminsan ti tao nga triune men. Triune men, three elements of men. Kung kuna day jay, three parts of men. Anya na jay talo nga parti tayo. So na jay spirit, soul, and body. So ti tao bukbuklan ti talo nga parti. Elements. Dari ay spirit, soul, and body. Makita tayo matlang na dyan, panaka-create tayo. Malaksig dito yung verse. Makita tayo matlang, idyan panaka-create ti tao, di Genesis chapter 2, verse 7. Hindi bang kitaan nyo nga, ada ti talo nga mangbukbukal iti buong-buong nga kinatao tayo. Talo nga party. So Genesis chapter 2, verse 7, dito yung makita tayo. And the Lord God formed man of the dust of the ground. First nga makita yun jay, dust of the ground. Ijay, nagapo ijay tapok. Pinormana. Nga di pinormana, your body. Nagapuan di pinormana nga bagi, ijay dust of the ground. And breath into his nostrils the breath of life. Anya na day nga breath of life? Tiyamun ti na duma, angin. Pero the breath of God, ket spirit. Han nga natural nga angin. Spirit. So ti na duma nga, pataros, the duma translation, in the spirit. Kuna nga dagos. In puyot nga po Diyos the spirit of life. Kuna nga dagos si John. Haan nga breath of life. Ngam bang kitaan tayo ti breath, nga breath ni Apo Diyos ket spirit, adamo lang dito eh. Hallelujah. Ipakita nga ti breath of God, haan nga angin. Ijay Job chapter 33 verse 4, makita yung the breath of the Almighty. Kung na ijay, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty has given me life. So makita yung ijay, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. So, nausar niya, Spirit of God, inaramidak, kung hanay day. Ket na day, anges, wano, sangaw ni Apo Diyos. Ket, inikandak tibiyag. See? So now, ito yung makita nga, ti Spirit, nga inted ni Apo Diyos, ita Genesis, ay breath, nga bagbaga na day, ket Spirit. Amen. The breath of God gives me life. Yari ay Spirit of God, kahit nasa wan. Iso nga makita yo, ijay nga breath of God, kahit saan nga natural nga angin. Spirit. Tapno maawatan tayo pa'y, nga haan nga natural nga angin, tinsangaw ni Apo Diyos si tao, ti Diyos ngamin, haan nga agang anges ti angin. Ti anges ti Diyos, saan nga natural air, apay nga mukriyay. Wala tayo suna ng create ti
angin. Idi sakbay nga kreito na kat si bibiyagan. Agang angasan ti Diyos. Awan pa'y angin. Taiso na nga ron tinang create ti angin. Tinaglawag nga ron nga ti biyag ti Diyos wano ti ang angasan ni Apo Diyos ti angas ti Diyos saan nga natural nga angin. Tano natural nga angin ti angas na diha nga nakang angas idihan pa nga create. Nalawag ba diya yung explanation? Nga ti angas ti Diyos, saan nga natural nga angin, spirit ti biyag na. Sa idiawan pa'y angin, si bibiyagan ti Diyos. Tadya spirit na ti panakaangas na. Amen. Hallelujah. Itatla, amuyo kadi iban na kayo, nga titunay nga biyagyo, haan nga natural air, baka makiargyo ti daduma. Amoy ti tunay nga biyagyo spirit. Mang mumove dito'y body ngag-angas ti natural air spirit. So no pumano di spirit uray adu angin hang kalatang ag-angas. You see? Kailan mawatan nyo riya ti tunay nga life ti tao is spirit. They intend ni Lord nga breath na. Breath of the Almighty has given me life. Anak ko na nga, ketjay angin inikandak ti biyag. No. The breath of the Almighty has given me life. Amen. Hala. Iso nga ti biyag nga talaga, spirit. Ngam tiyang angasan jay bagim nga physical, iso jay angin. Amen. Ngam ti mangit ited, ti strength mo nga ag-angas is the spirit. So ano pumanaw jay spirit, uray bumbaan tayo. Uray alam tayo jay pagbumbumba ti guma. Ay kapila jay agong mo awan lata. Taawan jay mang papandar jay unag nga ag-angas ka. Iso nga ditunay nga ng tadbiyag ka na tayo, the Spirit of God. Amen! Okay, iso nga hangagang angas ti Diyos ti natural air, iti biyag na Spirit. So nga do adaking ka ti Spirit of God, adaking ka ti breath of God. Hallelujah! Okay, so that's Spirit. Susublihan tayo, Genesis 2, verse 7. So nga mo nyo ti i-preserve ti tao jay angis na dito ilubong. Dat jay spirit na baybayan na riyan. Ura to ba ti kubit, ti mangbutbutang dalangmot ka na tayo, ti biyag ti physical. Namaman tayo kuma, ti biyag tayo nga jay breath of God. Saan tayo mabutbutang iyan? Hallelujah! Handa tayo kumamamaysaan ni Antichrist. Pero adubi man di hanga kinamo ti Word of God. Amen. Iso nga, takrot na dito'y lubong. So makita yun dyan, and the Lord God formed man of the dust of the ground in breath, and to his nostrils the breath of life. That is the breath of the Almighty. The Spirit. And, anya tinangyari, and man became a living soul. So, talo tinabanggit. Anya di first, your body nga nagapuy jay ground. Yan. And then, number 2, breath of God. The Spirit. Anya tinagbalin, anya tinag-create, and man became a living soul. Tinurumwar, soul. Tadjay body, nagapuy jay ground. Tadjay spirit, nagapuy jay breath of God. But idinagsabat,
that the ground can breath of God adana create. So jay soul. So talo. Amen. Nga may isang tao di ay ni Adan. Hallelujah. Iso nga ti tao, bukbuklan ti talo nga banag, spirit, soul, and body. Kiti original nga function na dito ay dinakreate, ti spirit na ti dominant force. Ti spirit ti mangiman manage, ijay soul. Ket jay soul ti mangiman manage ije body. Amen. That's the original function of man. Mawawata yun. Iso nga kailangan nga ti mangi-manage ijay soul, the spirit nga inkarga ni Lord. And jay soul ti mangi-manage si body. Okay? Sumabanak ijay simple nga classifications ti talo nga dayto. Ti spirit tayo isu daytoy dajay nadjusan nga nature wano daytoy jay divine nature ti tao. Originally. Isu daytoy ti parti ni Apo Diyos nga ijay tao. This is God's part, God's breath, God's spirit. Jay songay, isuda jay iti kanayonan nga dengdenggen tayo, mind, will, in emotion. Ti function na jay, isuday agpanpanunot. Nga sika, agrikrik na nga sika, ken ag-decision nga sika. So, originally, ti tao, haan nga independent ke ni Lord. Ni Lord ti mangiman manage kanyana, mangiman manage ijay soul. By His Spirit nga inkargana. Amen. Isungay di damo, ti biag da Adam ken ni Abe, kaslada ni Apo Diyos, image and likeness of God. Amen. Spirit, soul, and body. Kasi jay spirit ti mangiman manage ijay will, mind, and emotion da. Amen. Han nga independent jay soul kini Apo Diyos because connected iso na jay spirit. Ket jay soul nga jay nga mind, will, and emotion iso ti mangiman manage jay function ti body. Mamag-function ti body nga awagan tayo iti physical senses. 5 senses. Okay, so the 5 senses, iti body, da jay function na. Function the soul, mind, will, and emotion, jay, nag-decide. The spirit, iso ti mangi-manage. Kasi ti first, na function di tao, iso nga, dajay tao iti damo, holy, righteous, image and likeness of God, because say spirit, nga nagapo kini Apo Diyos nga breath of God, iso iti mangkon-control. Iso nga even their power, kay power of God, ada kanya na, iso nga bilino na nagita animal, ag-obeda amin. Isuna ti mangi-manage dito'y earth full of authority because it is Spirit of God nga da kanya na. Amen. Isong agbibiyag akas iti Diyos. Holiness, righteousness, in health. Awan saksakit la. Ulitak manan, idin puyot ti Diyos, the Spirit na, nga nang tirbiyag, ijay nga ground, nga bagi, binmangon nga awan saksakit na. Di pa lang nangan. Ha? Nasalon atin di binmangon.
Suno agad-adal kayo jay, naglawag na tinangalaan natin sa lunat na originally is the breath of God. The Spirit of God is the health of man. Ngam binalik-baliktad tayo tatati, amo tayo, di pangalaan tayo sa lunat tayo kung makan. Nangalaan ba ni Adan di sa lunat na? Breath of God, the Spirit of God. Iti original nga health ti tao is God. Dapat sublihan tayo kami na gito eh. Ha? Isungat ti tao, tiamudan nga pangalaan dahil sa lunat na, agapoy di makan. Pero, never nga maisubli ti sa lunat ti tao by physical food. No, agsubli ti sa lunat ti tao, kailangan ti Diyos. Ti agsubli kanya na. Oh, my Lord. Now, sukas siya iti function ti tao, iti. Nga maapay nga rin, nagbalin tayo nga kastoy. Apay manan nga kailangan nga masanctify our spirit, soul, and body because the reason is, iti natnagda ti basol, dahito iti na-destroy. First nga na-destroy iti life ti tao, di nakastruck ti basol, is the breath of life of God. The breath of life was destroyed. Romans 5, verse 12, kanayon ko ibagbagari ay, na di sinumrak ti basol, nakastruck mat ni patay. So tiin mo na nga na-destroy, iti life ti tao, di nagbasol, di breath of God nga Spirit, iso iti na-destroy. So nga ti spiritan ti tao at the time was disconnected, separated from God. So nga na dayan connection, the breath, the impuyot ng Spirit, nakat off. So di baga-baga tayo nga spiritual death. Amen. So gaputa the life of God. Ketsaanan nga agflow. Iso nga tinaawan ni day tao is the glory of God. Kung na naging mga kasaba. Or the nature of God. The divine nature of God na ikat ni day tao because of sin. Sinful nature ti na isukat. Anyatin mo na nga na-destroy din nagbasol ni tao their spiritual life. Their connection with God. So nga amin nga tao, nga haan nga ma-reconnect kanya po Diyos, they are dead spiritually. They are like coffin that is walking on this earth. Nga mabay ngayon nga, bibiyag dalata. Taday physical, amoy ti tao ngamin nga na-create, immortal. Ito itihan yung amo. Tisol, immortal. Hanan nga mabalin nga matay. Hang nga mabalinan nga evaporate. Ti physical, uray no matay, masukatan na ito iti spiritual body. So man is immortal. Ti mortal lang nga may bagbaga is the body. But your soul is immortal. Amen. Pero jay life nan, hanan nga life of God. Dead isuna ti matangan ti Dios. So nga gaputa, nanatay nga spirit, ka nagiiyan di unag tibagi, kaslalungon nga magmagna. Ano lang gabing nga mong ado ti lungon nga magmagna rita kalsada. Nanatay nga spirit, nagijay, bati bagida, kutkuti. Kasday kayo ididihang kayo bunagin. Kasla kayong lungon. So now, because the spirit natay, niya, nagbalinan nga sinful nature iti awag iti nga spirit because na-disconnect kaya Apo Diyos because of sin. Iso nga adaan ti tao ti sinful nature. Nagapuan na niya, jay natay nga spirit
nga naisina kini Apo Diyos. Okay? Isu nga aminan nga tao, sinner, ida imatang ti Diyos because of that. So nga kailanganan nga masanctify. Dahil so nga, yan nangyari. Because na-cut off, they puun na the same, even your soul. Nagbalinan nga makasarili. So nga doon, ti tao nga makasarili. Self-centered nga tao. Haanan nga Christ-centered. Self-centered jay soldan. So nga, decide dan jay sarili da, aramidan dan jay kay kayat na. Napandan di kinay kayat na. Kunanay jayan. Amen? So nga ti soul, ket nakorrupt jay mind, jay will and emotion ti taon, naging makasarili. Dajay yan nangyari nga no kanunda, tibungan ti kayo ijay Garden of Eden, agbalinda nga kas Diyos nga kunan ni Satanas, ti kayat nga sawan ni Satanas si jay hanga kasla ni Apo Diyos, ijay heaven, no dikit di agbalinda nga kasla Diyos, nga jay sarili da, nga decision, ket iso ti surutan dan. Diyos dan ti sarili da. Sikap ni Satan dayay. Kasi na-create ti tao, kasladan Diyos nga dati. Iti power kin ugali. Pero deception ni Satan, kung ano, kaninyo dayta, agbalin kayo nga kas iti Diyos. Ti kaya't nasawen, ti sarili yon, ti surutan nyo, akas kanyana. Ti gayam ti deception ni Jai. Tinaduma nga mga kasaba, kunada, narigat nga ibaga tayo, nga Diyos tayo, ano nakipag-Diyos tayo, ta isuti lang disib ni Satanas, kada Adam, kineba kung kunadayday, handa nga nakita, nga hindi makreate ti tao, create na isudan nga image and likeness na, nga dati. And then, i-approve ti Bible nga ti anak ti Diyos, Diyos. Pero aniya daday, madi nga deception ti enemy, ngagbalin ka kas kini Apo Diyos. Jay mamuam tilakas dyan na imbag ya sarilim, kat sursurutam dyan sarilim nga Diyos mo, tityan mo, that's the deception of the devil. Isong adon ti tao nga Diyos na ti sarili da. Ti dati, ti tao nga agbibiyag, ti Diyos na ti Diyos. Iso ti mangi gagay ti biyag na. Iso ti agmumove kat aksyon day tao ijay power of God. Pero di nakat o bijay ag-aksyon dan jay sarili da nga insuro ni Satanas. So napulyot ti tao spirit, soul, and then body ngay, even our five senses. Jay physical, pati di matada, nalukatan. Ket nakita dan nga lamo-lamo dan, nakita dan ti basol. Yay! Madmadi ba wadi? Dati nga na, alabos da, wan ti pagananuday day. But idin nalukatan di matada nga mangkita ti basol. Yay! Madmadi nga ti nakalabos. Inda dait ti bulong. Tanalukatan di matadan nga managbasol. So jay sense of sight, napulyot. Sense of smell, sense of hearing, tayo di mangagdan ti arimpadak ti Diyos, madidan, kabutendan, nga denggan ti boses ni Apo Diyos. So kita nyo tilapayag ti kanakugit tilapayag na, madmadida ti Word of God. That's their sense of hearing. Ngam no dayang-dayang, ay, apag ko lagtit yung bagina. Why? Because of their sense of hearing. Even their sense of smell. No arak sigarilyo. Dagiti tinabang no karakwara. Hindi bang ni Apo Diyos, madida.
Anya di banglo ni Apo Diyos, that the sweet fragrance of the gospel, madida. Oh, nagigiti senses. Anya ba'y? Touch. They touch na. No di makadyos, madmadina. Di kayat na kat ni jay sin. Okay? Adal yun. Face. Jay raman. Halos kayat lang aro jay raman ti arak, raman ti bir, raman ti taba, raman ti... Nagdi amin makadestroy ka. Nagbaliw ti raman tayo. So, dadya ko ka, nubo, naging ka, you need to pray the appetite of the Lord. Tapno dya raman mo ag change. Amen. Isuna dyan. Now, sukas dyan tinangyari din at nagtitaw. Now, how to sanctify your spirit, soul, and body? First, you need to be born again. You need to change that old spirit. Kailangan nga agbaliw ka ti spirit first. Kailangan nga agsukat ka ti spirit. 2 Corinthians 5 verse 17. Di kasamlang nga bumaro, kastoy, you need to be recreated. Amen. You need to be changed. 2 Corinthians 5:17. You need to be born again. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. The old things are passed away. Iso da ito biyag mo nga old. The old life is gone. Kunana, ijayin ilti. The old breath, the old spirit is gone. Amen. But the new life, new spirit has begun. Praise God, nga nabuonigin kayo. Amen. So, because ti mabunagin, the Spirit of Christ, ti bumingayan tayo amin. Matay dajay, natawid tayo nga Spirit kini Adan, nga old, and then umay jay new Spirit from Jesus Christ. So, ijay nga gi-start jay sanctification mo. Because jay Spirit mo nga born again, He is holy and righteous in Christ. So, nga din na born again, spirit ni born again, kailangan makita yon, chay life you in Christ. Amen. Hallelujah. So, nga spirit mo nga born again, karupro pa, the Spirit of Christ. Karait-raitsyusa na, sansanto na. Yarabahanda. So, ijay nga agi-start the sanctification ijay inside. Amen. Han nga outside. Isu nga no, mabonigin jay spirit mon, makapagbunga isunan jay fruit of the Spirit kasi ti pagbunganan jay Spirit of God, ijay spirit mo nga bonigin. Anya di fruit na love, joy, peace. Lagi dayan. Amen. Dayan nga rumwar dajay life of God, life of Christ. Ijay na born again. So first nga na-sanctify, ijay three parts of man is your spirit. So your spirit is holy. Your spirit is righteous. Your spirit is new. Your spirit is heavenly, divine. Your spirit is rich. Your spirit is wise.
Your spirit is like the Spirit of God. Ta anak ti Spirit of God. Amen. So your spirit is sanctified. Amen. Okay, now how about your soul? Your soul must be renewed by the power of your spirit, nga igagay ti spirit. So that the spirit mo nga holy, kailangan nga agayos da jay power na da jay in your soul. Tapno masanctify your soul. Anya ti part iti soul? Mind, will, and emotion. So kailangan masanctify your mind, your will, and emotion. Mapasanto. Kasano, iso nga Romans 12 verse 1 and 2, the renewing of the mind or renewing of the soul. Your soul must be renewed. Kasano pangalaan natin kasana marinyo, alaam day life mo in the spirit, i-meditate mo in your soul. Hallelujah. Connected the spirit and soul eh. Ngam kailangan nga absorb am da jay, i-release mo da jay soul iriam. So madararamida kastoy. Tayo no nga hanga basa-basa na gito nga teaching. Dararamida, I am holy, so my mind is holy. My will is holy. My emotion is holy. Because my spirit is holy, my soul is holy also. I-absorb ko jay holiness sa spirit ko, i-meditate ko in my soul. Amen. Ijay nga marinyo. Jay ka nga marinyo. No hanga kasi di pa mayam, nag-greet ka marinyo. So nga do ti Kristiyano, alright 20 years lang born again, still, handa nga na rin nyo. Jadi problema. So nga abay, my spirit is rich. So dapat kunan di mind mo, because you have the mind of Christ, I am rich. Kunan mo ti mind mo. Ngayon no kunan di spirit mo, He is rich. Ta anak ti Diyos. Tagapagtawid. Kunan mo ti mind mo, well, ayan na nga itin bubulsam. Unrenewed mind. Isung agbibiyag ka pa lang, ijay makitkita. Dito'y ka pa lang nakabase ti biyag mo. Dito'y makitkita, marikriknan ti lasag mo, ijay world. Haan pa lang nga naggapu, ijay spirit, ijay life mo. Isungahan ka nga move in the spirit. Because saan nga the spirit mo nga born again ti masursurot in your soul and in your body. Dadjay makitkitam dito'y lubong. Because in the Bible, we have the mind of Christ. Apay nga da ka na ito the mind of Christ because we have the spirit of Christ. So kailangan the mind of Christ itimang renew ijay soul mo. Jay mind mo, dapat jay mind of Christ sa grain. Hanga jay mind of this world. Amen. Kitaan tayo 1 Corinthians chapter 2, verse 16. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach Him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. Kaano nga nagkaroon kay the mind of Christ? Hindi na-receive mo the Spirit of Christ. Amen. So the Spirit mo ada the mind of Christ. Tapno influensya na your soul. Tapno the mind of God, mind of Christ, is what a grain in your soul. Amen. Masanctify the mind mo if you believe in this. So, agsubli tayo, in Romans 12, verse 2. Dadi di ko na nga marinyo kumati panunod yun, hindi not conform to this world. Kita nyo, ang kayo mapurma, makipagbukal, akas tilubong. But be it transformed. Agbiyahe ka manipon na ilubungan, agbiyahe kang mapurma,
Paban ti panakairinyo ti panunot mo. Apay nga damarinyo nga panunot? Una ta napulyot ti mind, napulyot ti soul ti tao. Naging evil soul. So kailangan ma-renew manan isuna. Padaan nga ruden, dinmaan. Amen. But be ye transformed by, kasano ang ma-transform ti tao? By the renewing of his mind. Hangka mata-transform, no hangka marin-renew. Baga tayo man, hangka mata-transform, no hangka nga marin-renew. So ano ko na yo, mata-transform ha? Question kayo ka, na-renew ba ti mind mo? Namno ko nam, haan nga rod, hangka nga rod nga nata-transform. Tati pa naka-transform, renewing of the mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No may di ba nakarinyo? But how? Kasano marinyo? Kasano nga masanctified jay soul mo mat? Tajay the spirit mo kat sanctified. Amen? By the blood. But your soul is the problem. Kailangan mapanti renewing. So, teraramida, my spirit is righteous. So, my mind is righteous. My will is righteous. My emotion is righteous. No, anya dadya spirit ko, so dadya kararwag. So, i-meditate ko na dyan. My soul is holy. My soul is righteous. My soul is rich. My soul, kakasay, no, anya da spirit ko, isuti meditate ko jay soul ko. As a born again. Ijay nga ma-renew da jay soul ko every day. Iso nga da jay spirit ko nga kunak nga nabindisyonan, nga nakipagtawid ken ni Kristo, kunan mat kay mind ko, ken will ko, ken emotion ko, nakipagtawid ak ken ni Kristo, kunan mat. Ngamnuha nga kasi di kasan di function di biyag mo, han mamakita nga holy mat dajay soul mo, dajay ti nagrigat mo ma-resist, dagi di worldliness dito ilubong. Uray may sakabonigin. So nga di kasan na dajay absorb kang absorb, no kas ano kinasanto di spirit mo, i-transform mo dajay di soul through meditation, nga i-accept mo mat nga jay soul mo na pasanto by your spirit in Christ. Isu nga de kunat, adu ti mang believe, jay ada kadakwa jay spirit, ngamnuha nga na rin nyo, contradict. Agkukontra jay spirit, soul, and body. So imbis nga agdua-dua, agtalupay no mo insan. Because you have a three parts. Di karuan ng ibagbaga, agdua-dua, madita, agdua-dua, kuna na. Di karuan nung nagtalo-talo ka, mas madmadi. Iso ano kunanda, the spirit mo ngamin, nga I am now sanctified, masapol kunan mo, kay mind mo, kay will mo, and emotion mo, I am sanctified. Kat once nga, mabilib mo na jay soul mo, kunan tumatanan jay five senses mo, I am sanctified. Amen? Ijayan nga, masanctify even your body, madinan tibraha. Because holy hands, they touch na ito'y holy. My mouth is holy. My ears is holy. My eyes is holy. Amen. Isung ano agkitkitan ton, agdengag ton, mailasinan, madinan ti dayang-dayang. Praise and worship ti kay kayatnan. That means na sanctify your five senses. Kitaan nyo kanya
madikon sigarilyo, madiktibang luti inom, nag-change. Iti senses ko. Tati nag-work na senses, the spiritual senses of Christ. Palakpak kiniya po Diyos. No pa'y agtultuloy na jay, pero kasi iting kastak, nga nang receive jay sanctification. In my spirit, I believe, nga di na born again at, the spirit ko get sanctified. In my soul, i-meditate ko na jay, my mind is sanctified. My emotion and will is holy. Amen. Madamdama, apay mariknam agbaliw ka, ag-change ka. Nuhan nyo apply dito'y, hanga may preserve nga blameless your spirit, soul, and body. Ngam ti kayat ko man ni Jesus, may prepare ka nga nakapinpintas, spirit, soul, and body, nga makawusan ka, ijay kinasiasin nuna nga may asawa mo lang kanya na. Kaya ti kayat ti Diyos kada tayo. So nga kailangan nga may preserve your spirit, soul, and body. Halang nga spirit. Your spirit, soul, and body. Isong ano kunan jay spirit mo, I am a spirit of health. Kunan mo jay mind mo jay soul mo, I am a soul or mind of health. Kunan mo jay five senses mo, I am health. Kunan jay matam, I am health. Kunan jay lapayag mo, health. So ano sakit, tinagdagan na, mali. Amen. Ngam nuhangan ako kugit nga ron, tikwakat, ito na da sakit ka, aya. Nga na kanuin ng rugi, anak. Ngam no, salunat ni Jesus. Ket kasla, kuna na, mali na. Ngam buo na giliyay. Why? Nga kasi tibiyag na, nga haan nga in the spirit, nga go-work. Wano agmumove in the spirit. Hanpay ngamin nga na-renew. Hayat yung ba nga ma-renew? Daya di manghinhinder kada kayo ngay, ibagayo, I am healed kunayo, kontraan day sense of physical body. Kontra na ta ada marikrikna nga symptoms. Harkano ikasya na ada bukol, tay touch na sa bali. Amoy ti touch ni Jesus, orag kakutal touch na malinisan. Hangga touch na agsakit, no. Ti touch ni Jesus, the sense of touch na, it-touch na ti health. So, na di karkararag ko, Lord. No, gilihan sa dapat, ti touch ko, get health. So, I mean, ko, this body is health. House of health. This hand is health. House of health. Tapno touch ka, there is power, there is healing. Ti-touch mo idikat kwa. Sa balit, may impact ti curse. Dapat sanctified your touch. Kita nyo masanctify, mapasando ti spirit kararwakin bagi. Isu nga, even your body is holy. Kasi ano nga nagbalin nga holy? Mapando yung body? Laglawad. Iti 1 Corinthians 3:16 and 17. Kanta-kanta tayo pa di ay. So soul must be renewed. Pangalana ti renewing na, alana ti spirit. Amen. Kati body, marinyo malang wano masanctify by spirit. Awan ti makasanctify ti body no haan nga by the spirit. Hanap, pastor, the blood ngay ni Jesus. Amo yung amin nga bilibam, iti gospel of Christ, His blood, His death, His resurrection, Holy Spirit, ti para ipa-experience. So nga kailangan ada bilibam ken ni Jesus, nga pa-experience ti Holy Ghost ken ka. So nga ure kasano ka pigsa ti Holy Ghost, iti service tayo. No one binilib ti tao ken ni Jesus, awan i-confirm na idebiyag na. At karatumban na nga talaga. Because of the presence of God. Pero kailangan ada binilib mo ken ni Jesus nga life mo nga iso ti i-manifest ti Holy Ghost.
Ngayon, ti topic ko ay sanctify your spirit, soul, and body. Ni Apo Diyos mo natin kinaramid dyan, tilang ikastar tayo, i-receive tayo laang. Na kina Diyos na. By believing, by meditating, praying, kararag mo nga maawatang. Apo, nung ma-renew tayo dito'y, ay nako, nagmayat, tibiyag. So nga daday, oray no ibaga-baga dati, kukubit kas kadakwa, kaslawan pa yun anyaman na king ka. Hanggayan pa nga nakubit ti spirit mo. Amen. Nagrigat nga kuwa ko ng tinaduma. Nagrigat nagsasaw ko na dakat. Nga narigat nagsaw. No pamati ko na agsawak tanamati ako na ni Paul. Amen. Ibagam di pinatim. Hallelujah! Kung nanapatyom ti pusom kat isawang mo dyan ngiwat mo, maadakin ka kasin bagam. Hallelujah! Ti problema nga rod, kung am in the spirit, I am rich in my spirit. Kung nan mat day, bagim kat tirikrik na lamot kat, wanangam. Kitam ka di. Kakasi ka. Awan ti silam, awan ti usto nga trabaho mo. Kung nanawat. So aglablaban. Sino taglablaban? Si kamulaang. Aglablaban di spirit, soul, and body. Handang agtutunos. Awan unity da. Kat no awan unity ti spirit mo, madakit ti unity ti believeran. Zero ah. Isungati mo na, sikapay tayan ti unity. Amen? No, the unity, the spirit, soul, and body, sika, iti agbalin nga agent. Ha? Iti unity. Ay, ibaga-baga nagmay-may sa tayo, may-may sa tayo, spirit, soul, and body, ito ba yung may-may sa? Kitaan nyo, no, apay nga napasanto ti body. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Nagyanan da the Spirit. Halang the Spirit in soul mo, pati the body. Even to ba the Spirit tayo kung na nagyan dito'y body, dito'y flesh and bones? Amen. Verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Ay, di ko na. Di ayam mo nga ti Baguio. Verse 16. Soblihan tayo. Know ye not that ye are the temple of God? Tinaduma translation. Your body is the temple of the Holy Ghost. Mapanto yun man di Maisa. Okay. 1 Corinthians chapter 6. Verse 19 and 20. Di kahit ko lang iparang. Dito ikat body. Kasi baka timbal ko na yung hanggang yung tamamati nga body. Pakitak yung body. Haven't you yet learned that your body is the home of the Holy Spirit God give you, and that He lives within you? Your own body does not belong to you. Body! Ayan di body? Ito'y. So your spirit, soul, and body is the house of God. Ijay ka nga masanctify no, bilibam, nga my body is holy, my eyes, my mouth, my hands, my head, from head to foot, house of the Holy Ghost. So my body, my whole body is holy. That's how to be sanctified. It is spirit, soul, and body. Patsyam nga di bagim holy. Patsyam nga di soul mo holy. Patsyam nga di spirit mo holy. Spirit, soul, and body holy. Holy Ghost, di mangi-reveal. Kasi di kasan di masanctify. Isung once ka masanctify di spirit, soul, and body, madalusan da ita, madalusan da kapan panunutam, pati di 5 senses mo, karkado kang may separate iti worldliness, ito'y lubong. Isong rapture, sigurado ka. No umain ni Jesus, sigurado nga si kadya asawal na. Tanapintas kaunay. Amuyo ba yung parable di Matthew chapter 25? Parable of the 10 virgins? Nga grid-ready da may asawa dyan nobyo.
Idi medyo na delay, di nobyo, naturog da. Idi bumangon da na tiyananan, di oil, di lima. Ket tinarapture lang, di adda extra oil na. Amoy ti extra oil, Holy Ghost. Amoy ti usal ti Holy Ghost, mangpa kinis ti biyag. Magpamayat ti andar ti biyag. Mangpapigsa ti lawag. Katamoy ti lawag, iso jay works of the Holy Ghost. Amen! Okay, sakban na i-close tayo. Ijay time nga ron ni King Xerxes nga dedya. Ijay time ni Easter nga kanayong ko isuro-suro ka na kayo. One day, sukatan jay king ti asawa na. Nga ni Basti nga riyay. Kaya inarami da, proclaim da, ijay kingdom. Nga ti king, kat agbirok ti asawa na. So nga na kayo nga bababae, nga kayat na ti makikontes. Agsagana kayon, tagpapintas kayo ti 1 year, ta after 1 year, kitaan da kayo ni King Xerxes. No sino, ti makurso na da na uno, kapintasan, di pa nagkita na. Apo, ado ti nagre-ribal nga bababae. Ganun yay, magsipapintas na, katli, kasalag papintas, mga lada ti Yunuko. Kailangan ti Yunuko nga mga asikaso kadakwala within 1 year. Ketaramidan dahi dyan, nangalada ti pabango, ken oil, nga i-apply dahi di skin, dagi di babalasang, isapsapu dahi di skin. Iti unag ti 1 year. So ano agusar kayo ti oil, na kayo babae, kuminis ti kudilyo, pamintas kayo. Nakaala kayo man ang idea. Now, that day, amoy day tinusar da oil. Picture na day, ni King day, kat picture ni Jesus ken the day church. Isung ano, ti Holy Ghost, kat may apro-apros ka, agay ayos through the word. I-apply mo through the word, pumintas ti andar ti biyag mo. Rumangrang ti silaw mo. Ag-shine ka, pumintas ka, gapoy jay oil of the Holy Ghost. Isong ano umay jay nobyo, si kadya nakaprepare, nga ready, nga maikasal. Kasday ni kasana day, iso day bagbaga ni Paul, nga your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of Christ. Why? Taumay na alaan ti asawa na. So kailangan nga sika na sanctify your spirit, soul, and body no umay ni Jesus. Naala yun? Ti rason. So nga kasla ito ibabalasa nga magsipapintas tata. Pangalaan tayo ito pagpapintas sa'yo, oil. Holy Ghost. Amen. Kitaan nyo ata, Holy Ghost. Hanga kung conforming nga, Ghost. Tadati evil ghost. Amen. So now, isuda dyan, suro-suro may kada kayo. Once ka, adadalin nyo the life of Christ. Jesus is my life. Jesus is my holiness. Jesus is my righteousness. Jesus is my blessing. Jesus is my strength. Jesus. Kasday, the more nga ikukway na dyan in your spirit, and your soul, and in your body, papintasen na kayo papintasen the Holy Ghost. Kasday, di kasana nga masanctify your spirit, soul, and body. Amen! So, pagamuan nyo, the 5 senses you, ag-change. Di bagbagak na dyan din na minsan, dadagdig ka kadua pa pastor, kasahan na believe. Kung nada nga, ada tayo palang gamin dito yung lasag, dito yung lasag kat malagbasol. Iso ayatin bagat yung word of God. Tilasag tayo aya kat managbasol, wano holy. Sige ka di.
Anya di ko na ti Bible. Your body is the temple of the Holy Ghost, so you are holy. Amen. Anya di, body, holy. Amo yun, hanyo na tanga biliban day, hanyo meditate day night. Nagapu the Holy Ghost, Spirit of Christ, nga da kanyang Spirit of the Father, my body is holy. No hanyo nga meditate ka kasday, the power to holiness of God, haan nga work. And then, gaputa saan nga work, naglaka kayo nga makontaminate iti worldliness. Ket the worldliness, rugit na jay, di biyagyo. So nga hang kayo mapurma, makikonform iti world. Kuna na nga ron. Amen. Ti under the law, indalang ibaga-baga, dagito iti worldliness, dagitoy. Ikatanyo dagitoy, kasi ti kasada. Pero hantayo nga kaya no kastay ti way. Dito'y gospel of grace, ti ibagbagami ka na kayo, idinabornagin kayo, the life of Christ, the Spirit of God, nga sinumrek ka na kayo is holy. Isu ti biliban yung nga mangpasanto ka na kayo everyday. Amen. Isu nga namitilan nyo di ay, anak ti question kanyak ti Bible school tayo. Kunada, pastor, adang iti congregation mingay nga hangag balbalbaliw. Uray namin ano nga sinisermonan mi kat ibaga nagbalbaliw ti 1 month, into no after ti 1 month kat nagsublimanan. Kat maumuma kamin, kung kunada. Kat bunagin mo. Okay. Hanga kasi, iti kasta na nga ron. Ti kasan ti kayat na talaga nagbaliw, bilibam, absorbam, tay life mo in Christ, spirit, soul, and body, tay ka nga change. Ano ti ka ng kaunsila kon nga hanga makaikat ti mama, hanga, I'm sorry. Hanga makaikat iti panagbarbartak na, kung na kay turod mo gamin, nga ibaga, nga you are born again. Nayanak ka ti Spirit of God, you are holy in Christ. Unang numay na kay kababain no, agkamali ka. Day butang mo di kamali, isutihan mo ang pangikonfesan. Ijay na kami na isaan ni Satanas. Nga nuhan mo i-confess, karkaro ka matintinag. But no i-confess mo, ti power na dajay, may strengthen jay inner man mo. Idin-apply na, karagay barkada na, nga pandamanan ayaban, kuna na born again na. Bagkatahan ako kuna ni pastor. Born again na. Sa bali ti biyag ko tatla, ada ni Kristo kanya, kuna na kanong nagkatawa na gijay, pabarkada na kat pinanawan da nga katawan da, ng praise ka na pinanawan da. And then sandan nga sinubsubli. Ijay mo tinan nga naka-recover nga, apay na strengthen ijay nga inbagana. Ket no adan ti mangawis kanya na, no adan ti papapanana nga party, siyempre adaman na makita na ijay, naturudan nga may baga, nga born again sooner. From that time on, ijay nga naka-overcome. Iso nga very important na ito, i-confess mo dyan life mo in Christ in your spirit, soul, and body. Diyay ka masanctify. Makita yo, aswari ka dyan, Spirit of Christ, ti kinaanos ni Kristo, iso ti kinaanos ko kasi ay. So ka naanos ka kararwa, my mind, my will, and emotion, naanos. So nga no, kung na i-recliknam ka, naanos ka nga kararwa. Ti anos ni Jesus, so ti anos mo, pati ibagin, tama high blood. Ngumato ti blood pressure na. So nga, naanos ka. Tagiday, kita nyo ka di, high blood. Maagasan? Amen. Ngamti ka sana iday mong alaan. Iday nga mapurma ka, akas, kani Jesus. No painmunan di spirit mo, pero di manifestation na, maag-transfer di soul and in your body, and then makita lang ton dito'y earth. Nasabsabali ka. Amen! Hallelujah! Di naganas, nagijay ti asawaan ni Kristo. Ngamno di agmumumukat, ibati na. Kasla, ayam di bagbagak. Pero peso, di ba da mabati jet 10 variants?
Sang apulo na gaya, babalasang na gaya, ada pagsilawan dan, ngayon muna. Pero di umayon ti rapture, nabati dya 5. So ado ti mabati nga kung nga believer, no may ti rapture. Ngam dito church, hang ko mga da kayo rin. So nga ipiprepare ko na kayo. Da tayo. Tati apan na ikasar, jay nakasagana, jay nakasusukat. Ngayon dyan, kim-kimbis pa lang mabati kayo. Di mo nga iwasit din kimbisyo. Kasano makiasawa at kasjay? Kasano nga makiasawa? Iso nga ti kayat ni Jesus kumano umay ag-mature ti church. So nga ililid na tayo ti spiritual maturity. So nga your spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ket kaseti kasana nga masanctify. Amen! Okay, praise God. Oh, amen. Sino ito napasanto? And by the Spirit of Christ and by the blood of Jesus, you are sanctified. Spirit, soul, and body, apply mo na dyan. Amen! And you will see the power of God nga mang-change kada kayo. Isunto man lang data, even di pa nagrangay. Nung makita yung narangay di spirit you, i-meditate you di soul you, and in your body, ijay matlang ag-manifest, ijay trabaho you. Kasi amin di pattern. Agapu ijay spirit. Isu nga, walk in the spirit. Live by the spirit. Apay nga kasi iti bagabagana iti Bible, iti spirit, iti dominant force, iti biyag mo. Once ka kasi iti biyag mo, hanan nga ma-outbalance. Because ni Satan ti kinurunaan na flesh. Pero di umay ni Jesus, patayin na di flesh, ipapigsa na is your spirit. Amen? So that's your life now. Jesus is your life. Spirit, soul, and body. No adadagidi, even sickness and diseases in your body, i-fight you diyan. The spirit nga dan nga nagbabalay di bagiyo is health. Amen. He is your health. So your body is healed. Health. Hallelujah. O rabasya kalabahande. Undalabahaya robo sekalabahande. Indalababahanda rabahaya robo sekalabahaya. Father, in the mighty name of Jesus, pakitam na ito yung kinapudno ka na kami. Nga na kami katunay. Nga na born again. Nga nang receive the Spirit. Breath. Nga nagapuken ka. Nga isura ito the original life. Nga intod mo kiniyadan. Nga nagsubli ka na kami. Babaan kini Jesus. So the biyag mi data our spirit is holy, sanctified. Even our soul, napasando, babaan kini Jesus. Babaan the Holy Ghost. Even our body, our 5 senses, nagbalin nga holy, by your spirit, nga nagbabalay. So tulungan na kami amang kita dito in our spirit, soul, and body, tapno aga-agree. Dito yung spirit, soul, and body may ag-function. Ijay, nga biyag mi ni Kristo, nga awan, iti sumalungat, iti na ito yung parte iti kinatao mi. No, di kiti agtutunos our spirit, soul, and body, nga mang-believe iti truth, nga da kami ket na sanctify. So, Father God, i-commit ko na ito congregation, ipakitam na ito kadakwada nga na ito yung tibiyag na in Christ, ket nag-ready da, nga at any time, nga umay ni Jesus, ket nakasagana kami amin, Father God. And thank you, nga habang ibibiyag mi na ito, I want to shortcut the enemy, can I want the power of the enemy, nga mabalin, nga grain, iti amin nga iri tibiyag mi, because tibiyag nga da ka na kami, is higher than him.
Salamat, Father God, na da kami tikasto nga level, kaya't agbiag kami, akas, maysa, nga nasantuan, itirating abiyag. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord.